kumwabafu mukele mwabakelenge mukele mukokeshiwa bikondo mukulu waje tukufu mwamika très fort. Faut changer très fort. Wakujaji kama kunisha kulobani ya julu mshiki mwana mkubayo ukimona na shabika le engineer wa mapromo kumunchi wewe kujukumbana kutumbi kujukumbana lumu kujukumbana chana le twase kila mukuneku hadi neni bene mujumubebe batwidangane bana beba bali babakaji bene musoko wakukutendelela tukwate kumeli ayesu Kristo ambane adwaye kulisanyisha na kwa bijina chabasatu mukina cyani waba umeme njineni bikamenya ya munda mwenu numbaye munda mwani chonso chinono mubitatu wa mkudu chenza tukwate kumeli ayesu Kristo mwanega wambane binika kamilani kani mkwezi kwa dubu na shoku mwe kekaji kulisanyisha kumchanza chebe tuambane boss bakaji wajate mchini chambalani wa kumeya mukele Davidi basamba kene nisanga basamba kene nipende cyabanga banga bakigari yo kujye kumbaza yaku banyumishe batumta kunoyi kwa moyi nawe kupepele ndeba wewa bajamuka munjira nunisha makasabu bakwa makasabu so de nunisha walumbipa atwa beneshiwa shali chishale chelo wachendelele programu wajitukuli kama chebe chanzo tunomole kweka mkati wa kisama chebo watu hao kukweka imenyi bitini mweneka kweka kunde sheku kwa jibini ngangaba kubigira bali babuni kweka kwa yetu litujilekana mchanga chebe ndinga Yesu Kristo amen.